Om Swastiastu. Angga penureksa sanedahat wang yang titiang. Para pemilut wimbakara miwah idadane sane tresna sihen titiang. Ring rai nemangkin lugrayang titiang ngaturang satwa sane memurde. Men berayut. Nah, timpal-timpal, mai-mai bakang negak. Jani ajak ke mesatu. Pirengang ge. Ada ketuturan satwa untuk anak mepepurena madan men berayut lan pan berayut. Men berayut ngelapi anak plekutus. Nah, timpal-timpal, nawang sing plekutus tak kuda. Nggih, plekutus tuah dase janinin buin kutus. Kecerita men berayut tuah anak luh cicih. Konden suwo dia menyonyong. Sakit subuh buin beling. Anto ngeranaya iya tuh sing taen ngundukang dewek nih. Ulian pegulanting pianak nih kan tiawak nih limuhan. Kecerita subah nasan galungan. Pan berayut incak megarapan di pon. Nanding Banten, mebanten midahan. Sake wale men berayut tuah mesare dogen nyangkutin pianak-pianak nih. Subah itu pianak-pianak nih pada ngeleng nagi medara. Lantas men berayut, kemuya kepau, tutugi neban pianak-pianak nih. Jog mau kejang pianak nih megarangan lagi nasi, gada basang nih men berayut, ubat dina jelanan pianak nih, madaharan lantas yo pridian. Saget teko lantas pan berayut, lan ngomong teken kurnane. Nyai men rayut. Mula pusing awang ngelak nyai madaran perdian. Nyai singsan ngelak kena nulungin magarapan. Apa buen nanding Banten? Goban nyai ini jar mengedi. Laksanan nyai ini jedekan ikan cicing. Magedi nyai ulin ini. Kemulak ku kumaramannya ini. Icang terus inglakan merasa kewang undukang mekejang-kejangnya perdian. Mungin pan berayut di subane sebentar mahro lantas saudi namungin pan berayut ento. Cai pan berayut ngodiang menjani cai ngomong gitu bisa ada memunyi-munyi kasar dengan icang ngodiang pidan cai ngali icang awan berenang mula lagas mun cai ini dengan jelek perlu cai ini tugas icang lu bajak kaden cai nawan icang subuhnya lanang anak lo mau kejang sebutan jalanan icang di kengken icang mau kita nanun saget icang semua gue mending icang kain ngelakan nguat mending ada nek nah otan kunane mesahut lantas pan berayut udah nyai men rayut ada pesan nyai ngelak pindah keto anak kane demen nguat belingan lakar sengsara di nerakane kanti siu tiban meklone tuh ini pan berayut nah si ben ceritanya untuk men berayut lantas aneh dek jani pianak-pianak nih sebab ada kelih mekajang pianak nih jika bagus pada bahaya mepekuranan sugepan ate beranak ento uyan ajak ke dahulu nyalanang berada asrama gama. Kecerita ini pan berayut melan memburu tekan pangeran Jembong ane nomos ring griya banjar mengedi. Ide tuah pandita Buddha Sakti lan ngelah pajak liu pesan. Ditu pan berayut nuna sanggu tekan pangeran Jembong ane lakar abahne ke swargan ritat kade subuh mati.
sakewale sang pandita ngandika yen anake ane subeng mati sujatine apang hidayah ngeliwatin titi gonggak nenan teken ento patut nyalana ajah-ajahan kebodan ane madan samite Nina pengandikan panditane berjalan pandraya nuju somane ane matagama itu pandraya nyalanang tapa di beten punyan kepuhe pandraya pagah pesan tapane teken sekancan kegoda tusing merasa saget suba semangat lega kenane pandrayut berjalan lantas ia nuju geria Banjar Memedi suba lantas teket itu pandrayut nyumbah ide pandita rahris ide pandita ngandika cening tegarang mai pakang negak jani suba pragat papan ceninge ulian ento apa je saratang cening lakar nuku ingetang masih pelajahan tegepin ban melajahin sastra matur lantas pandrayut singgih Ratu Pandita titiang pacang setinut ring pengandikan irati ide pandita malik ngandika nah kemujani alihang ragan ceninge tongos ditu lantas lanturan tampan ceninge sebab itu pandai nyumbah ide pandita lan mepamit mejalan lantas dia mulih nyak jaget kerenan pianak lan mantune mekejang pianak lan mantune merasa demen sesukat pan brayut lan men brayut nyalanang tapa bahagia kena nih nepukin pianak lan mantune pada bakti teken derama lan tusing lempas teken ajah-ajahan kedaman nah timpal-timpal pita ke satu men brayut sekali punki yening lah kena patut kebekelin antuk ajah-ajahan dharma mangde presida dadi pianak suputra guru rupake sepatutnya nih subakti ring ida Samyang Widiwasa mangde presida nemu bagya gambang angklung na budipura kejang kepen antuk Gita Santi kirang langkung nunas pengampura puputang titiang antuk